musician na wo ba ya ware na be fa mid wo pe wa ware gu e betimi aka jo wo pe wa ware gu se wo yo ba ya ware so ba ya ware a wo yo ba wa afo a na akofa mid se oba ne mra metene fie wa wo pe wa nkasa wa ware gu so it is a way you gospel musician now we need time Quran I was so make it time I would be nya time mama wo busia e wo so peska but it's coming nya time wo Adofo ne abusia yama makwaba edima too much GH so musonfo berema na nakofi kwani ene ne magimegu a medanda me ho e wa ase ene ensem asisi ensem bebre na na asisi nanso ensem ba ko ene ye behwe eye aware ana efie so awarijai nansen asem ba ko abeto omanga na mpa obia eka bi efise yese efia ba ene edi eye nyintuni Joyce Blessing onini kun ehun ensem for ma ware yeti sisa awarijai bi pese e bani na ne se ibum susu ni kun ni twempra wonachi ana oba no so e twempra wonachi ene henya sofo pani ba ko ha eye Evangelist Emmanuel a oda Redemption Blood Outreach ano ene ne batwetwe nkomo afa ho ni eti ono so na no disem efa se ensem yi a ekosu esra o yentwi ya ho bra sesie na eba ene nkomo twetwe no best di kan shemo bon sofo e wa ha se eye Evangelist Emmanuel a oda Redemption Blood Outreach ano e wo fidie mu a ene ne batwetwe komo e fa awarijale so dia na ye de kosi Joyce Blessing ne dia aba efise se fi aba ane ye die osofo papa e mo akwa aba be Joyce me ne ebe ma meji se won pomu ye die twedi am ada woro ma ye ho ye ene so de mehwe wo ho fama na ho afa yie ba nyame na do de nyame ase sofo yesemre no ye ka awarijale ya Christopher eden de awarijale okay so obi samis asemi ya metimi aka se na edi kan ne ya na ha Christopher Pais ka se ye ma warija ye ba enu firi wa one se oba a wo ye Christo ni ba etimi jaya wade a one Bible say age se dwamamo ana se wo be ma wo ware wo ba no se wo tiri wo dwamamo so a wo pe wade a Bible say wo timi fa wo mpe na wo timi ja no a wo mu obi ante oba no so chi be ma na oba ne chi be ma na be ma de wanka se oba ne betimi eja no but wo oba no se wo hwe ne be ha wo apomudi a etimi de pressure eba ema oba no ema oba ntimi dwene ho anu wawu nti se oba dwene ho no wawu no eye adwamamo so na wo chi ne wo timi jai wo oba no timi jai so for yen hwa na ye dey call music industry especially gospel musicians no a man attitude ye hwe past record e mre twema ase gospel antu phone bebre na na ejeja muku na de ya omumpo no so se bebre muku na ya sofo oba pa Christy ni Empress mun na ejeja muku asese ebi ma ware fofo sofo e de na kofa se ensemu na aba okay ma men kan sembe ye we first Timothy chapter 3 verse 1 wo se ese ohwefo ne se wo se de wa pa onyame eduma wa pa eduma pa na ne ese ohwefo ne se owo nyansa na bi mu tie na ni so da ho oye okunu baako ayere wonima wo ye o hwe ne fie so yi enti se wo ye Kristoni esofo na ware wo Kristoni ba wo ye gospel musician one I was so maintaining you because one we betimi abo ministry and now gospel musician oba a won so wo ware sofo na sofo ne ye nime bi a ene wo career no e betimi aha no na ekunu wo ja no a emfunso bi ani so bi ani na se bebre na because se wo hwe oba pasi ya me follow no meche wone pastor love nsem bi ansa na obeja na ware no ebi so okobo adwaman oba ne kobo adwaman but enye adwamamo oba ne hunu se me career na ekita me no se me di sofo na chi ehwe niam bi a wo ya ebetimi akumi career ebetimi aha no etimi ja no a ebe ma me career na ide akore nim oba pa ja no anwum bi a wo de aba no se wo de wutie ne nwum a enka ne na me so niam wo hwe sa anwum yi a egloi espreadie amanfo ni je ho enti imagine se so okọ so sie bi a na wo haw bi a sofo ne yemu a ka sa anwum na odi pie no ka depression
adwendwene akomayade ebetimi ema wontimi anwene kora ntwero nyom no but mara wo gya asaade ne to no ohun sa ade so bi ayedai free ne so enti na ma wo yere wotimi eye enti awarigya ye no se wo ye Kristo ni ba na bibi esi wo ne be ma ne tem ne betimi aha o kare a ugya ya problem bi no yo osofu yesi aboa bi ato fom obi aboni yenhwe eye nyuntuni Joyce Blessing na saying what it atete se ni nsem bebe na aba bonten opese woni ni kun ejai na no pore video bi am ko hu Facebook okoni ni sister in law na ni nua ni kun ni nua ba fie so kwa koje ye de ne ma no amen to kwa bi ni niam bi osofu essence me what many amente unti se Joyce Blessing me obi a me ntango aje se be ko social media aje se bia me dem pai bo bi ko okay unti dia na ma me boni na say it's alleged me fan say you hu ye dey timi ka say no credit but the amount for susun say Joyce Blessing ebi mu say otwe empra e woni kun echi ebi mu say ne gym instructor na say baby o gym ko exercise boy bu ho na dem so afole amane ebi mu susun say ni kun no so ye dey etwe empra e woni echi oni ni media o ti ni fie na so for sense mu no who say okay I mean can be according to okay can Bible now Ephesians 5:25 over kind 25 now was it oberema do we yere se di Kristo do asafo no oba nso bere wo ho ase e hye oberema ase one answer na bibi sa abisi no be ma no me bisa se wahwehwem ehunu nsem na yekoso no wahwem ehunu wo de nani akopie so ana se obi a oye no ne friend bi afre no abona mane afa ensem na otete ne ho na oba ne nso adie e na ekoso nti a oja awade na there is a secret yes because bibi ntimi ma se oba a woni be ma edukura woni na twempena ebi kura mo twempena za na mo ware ebi a monya ware mbe se 10 years ma wo nkwala be miensa ware ase se dia wo kan nkwala miensa ti nkwala miensa no adie ne betimi esi na so fu susu se den ti ne si ya this sense mu ne ba well on say you were famous ebi a wa benya famous no anase bi a be famous nti ene bi a anase ne sikasem akosoro chen bi a be ma na o ware nti no ebetimi apasase ne sikasem akosoro ene ne famous wa benya ene ne bi a ohun se obema no sesi an o ye low class nti when yes sikase be to obi a obesi uti no so but we a gospel musician sa ne ma on ti se wiase ne biom na so for se me twa adwansi bibi so na se o pa che se I said Joyce Blessing any briska sikani bre ani ahantan what you say a Christopher e ma na aba no omo mere wo ho ase ade aye me ya no omo mere wo ho ase ahobara se ni omu because we ye Christo ni ba na woni ewiase focus ya e woni se ne wo besi fa abiyeri because ene ya na me hwe mo ntade o mo shere bo nyuma ya na e ma reho ko ayi ewiase ni a woto hit life e be pai ne sere ho asa tade e besi ne sere ho ene dwambo me ba ma me nkasa what you say na wapaya biso na gospel musician won so apaya koso nti mo me ne nsunsun e be dedem ni se opusu se dwambo dwamamo so omo dwamamo nti enu create me gina so because me na me hwe video no gospel musician pa na ne sere mo office nti akosia program bi asia program na ekosia asia no enye den ya me approach nti omo edua na no omo edua na jo mo gija circle ni na mba che so omo na omo ye pa na obi abetimi abaye Kristo ni obi abetimi abaye gospel musician what you say enti some gospel musicians no won address omo say omo ye nyame somfo enwom na omo to no enye for fun keke so for yenhwe bibi o ebi mu se so gina ware eno so ede na wo ka fa ho made betimi agi ware me ye interview bi etwam ye mu bisa me the same question about baby na me kan one subject me say answer na ade a ye me ya ne say oba wo ye gospel musician na oba ya ware na be fa made wo pe wa ware gu ye betimi akajo wo pe wa ware gu se wo yo oba ya ware so oba ya ware wo yo oba wa afo a na akofa made say oba ne mra metene fie wa wo pe wan kasa wa ware gu nti wa ware gu a enyi obi na egu no eye wan kasa na egu ware die nti na me kasa because oba na wo de ne ban one wa hwe ni dibre ne bobre se se na ho ofete o woto chen ni nufu do so chen me ana
na enimu dua na te sei se wan calculate sa de ma we se ma me ko fa ne ho nhyada nya fi bia ontimi attract me koma emema ni bo hon ma whether eto ho eto ni ho ne eto kro bi o so e wo mu sa but be ma wo bu ne ho respect ne ho onko for bibia keke nti wo say no pe akese no me wo me yira nyame enum aha wo giram because said the bear many many for okay nti me say wo de beto a nya de so for the CEO na one san ye sofo what you say minimi dibre minimi bobre minimi baby abigina so nti say when you gospel musician now we need time Quran I was so make it time I would be nya time mama wo busia e wo so peska but ska me nya time wo busia nti say ko family e say wo family nti because made no minia e bia ne to susu say de na make am be ma no woni ni wo fie no o ye duane a made no won kon ko shata de overall that be the youngest now mo kan Quran no onim say ne address what you say it won ko dress atade bia won say wo kunu no wo ye famous na wo gina wona so ebi kura ya soma no boron sam person fa ni guase bi mara enti say ni guase na ode ba no wono aboni tiri mo po ani abo ne pa na ode ba enti ba mo ode ba no obeya de bia ebetu kunu sunti dia ama mo ho asama ye den apie enti ano wo ebetimi yesi ana wo ba ne ba wa ba no okita botaye enti no obeye bibia obetimi ayi ne ho obetimi ayi ne sirem obetimi asatade bia de gina kitchen ama bia wo kope nsu bia no ani akoboso be man so ade a ye ka se oba ye weaker vessel there be men are weaker vessel than ladies I'm telling you because a be many body so sebi ye sengu so a ontimi ni nani da nti so for say wo hwe bi oh ye hwe de bia ye hwe da Salema no hwe ye hwe da so for na ese wo bi kura timi ba no abeba mu osiwo na so for preach you know so for wo yi revelation no akoyi ko wo niema ye wo niema what you say but ye say ye so because ye kum honam no on wo so ya boy ye ni Kristo ni padua no assemblem nti sa akono nche so no eni yesu biem nti say we ye gospel musician we ye the eye of the public nti wo so mo wani da ho wo so hwe niema ye wo twe akra usu no ban wo bobre no e na atwe nipa na ye dey aba we ye sofo na me ne wo he me ye sofo amaba program is me ba ya wo ne me twetwe ngomo yi jo to tia ma no na ma bo na ma twe wi hie na kakra am say sorry na ma holding on se me kasa o platform yi so aye camera is yesu why the begin say me ye sofo me ba yi bet ye momi mu e da me to ase a why the be hu say me ye sofo but ye kasa ye action ye ne ye yesu quotation ye putu any ye attitude no e dropping crofo closer to us oh we were suffer nti ojidi se John's blessing ne kasa ne ye ebinti na ekofo no ana ware je ya abere yeah me ma tese ni pass wo mu ade wo mo e ben no la me tese yesu wo mu ade o social media platform ni kun so oni na ana nchache yie pa woni so ono ana obo ani produce ni music em na o sha se kakra enamo ana aware be mu aware se mu be mu oh okay na make say bibi sa koso sa wale jaye dia ene okobe ma no on check ni mai because nyesa e bia oba na secret e bia be ma ni bi yo suffer answer na ye dey enkomo twetwe ni be wiye no me pese o ka bibi e kire gospel musician and to for a man particular okay gospel musicians no ye wo se wo tie ase one wa wade e ya de ba ko a enipa ani wo ho pa na enipa ani wo ho no e na wasa be ye famous no ye pe bibia ye di be nya wo e de atrap yo enti we ya gospel musician a ade bia wo mu a eti metwe akra ma Kristo no maintain ba ko ye wa wade wa ho brase said you wusifa ne nipa kasa so for wa ware be ma ne se be ma ne ye bibi na enye kura ase wo maintain oti me kata so no April no yes oti me kata so oti me kata so First Samuel chapter 1 Bible say ebra Hannah Elkanah ko ware penina Hannah ebre ne ho ase wan kasa bebere omkoko ba fode wo bepo ne so a wo say Elkanah bo afode ne mienu de ma wo ba Hannah no wa bo ba kon so de ma penina ne ma but at the end of the day penina ne ma ne ya ante o nka Samuel na wo wo no obeyi odi fo kese no ye bo seba na penina ma no mo nye bo seba enti se wote awade bi ase na wade no ye gospel musician ne ma bi ikoso na wo hwese ade no oye sofo ne ma bi a wo ye no enhye da ene unyame som no enhye utu a ade wo gya na me ni problem
but say eya kasa bi ebi an sexual intercourse with you and intimi and succeed papa ye wo ho akonya bebre utimi de ne ko hospital utimi ye de bibia adroma but say ente sa na say agina bibi kitu ebi so ana say ebi so a na odi ja ware ya me pa cho bo wa de ho ban bo wa ware ho ban aya evangelist Emmanuel a oda redemption blood outreach ano ani ene etwetwe nkomo no o say Joyce Blessing osusu say nani brisika pan yi ena o say that say we too much gh ya me show say ojemre na o hweme me am di dwumadi tia me media ne berema na na kofi kwani o che man de sie a mi so man so enti na me de asem no e ba meka makra ya me show